سپارش دادند که برای عملی سازی این هدف نقشه چهاربینی‌ها تصدیق و ستاد جمهوری از حساب راهبران اولی وزارت و اداره‌ها برای فعالیت منتظم تأسیس داده شود. دستور داده شد که وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی باید بر رفت اجرای نقشه چهاربینی‌ها در مهلت‌های مقرر شده معلومات پیشنهاد نمایند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از استفاده غیر ثمرانک نیروی برق و تلفات از معیار زیادی آن در موسم تیرماه و زمستان سالهای 2024-2025 اظهار نگرانی کرده برای برطرف نمودن کمبودی‌های جدی موجوده و پیشگیری چنین حالت‌ها به مسئولین سپارش‌های مشخص دادند. تأکید گردید که برای استفاده غیرقانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن حتی جوابگری جنایتی معین کرده شود. سپس لایحه‌های یک قطار قانون‌های جمهوری تاجیکستان از جمله درباره وارد نمودن علاوه به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، اوید به وارد نمودن تغییر به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری صنعتی ابیکت‌های استحصالی خطرناک و اوید به وارد نمودن تغییر و علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره دارو، مال‌های طبی و فعالیت فارماسیوتی معقول دانسته شده برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال گردید. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه میانه مهلت رشد مقامات گمرک جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 و برنامه سالمگردانی برقرارسازی و همگرایی محبوسان برای صادر نمودن جنایت‌های دارای خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی، اشتراک در زدخوردهای مسلحانه و نزاع‌های حربی حدود کشورهای خارجی محکوم شده برای سالهای 2025-2029 بررسی شده قرارهای داخلدار قبول کرده شد. اوید به زمین‌های موجوده تقسیمات آنها از روی گروه‌ها، نمودها و استفاده برندگان زمین جمهوری به حالت 1 ینور سال 2025 گزارش شخصان مسئول شنیده شد. در فرآورد کار مجلس، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اوید به اجرای حتمی، سری وقتی و با صفت سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان به وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها و مقامات محلی حکومت دولتی دستور و سپارش‌های مشخص دادند. سپارش‌ها همچنین اوید به تشکیل سری وقتی و با صفت کشت و کاری بهاری، مخصوصاً پخته و کارتوشکا، اجرای سپارش‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی، وسعت سبزکاری و سازندگی در انشاءات جشنی 35 سالگی استقلال دولتی، به خصوص بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی داده شد. пахтакори бахши сердаромади соҳаи кишоварзии мамлакат буда рушди он барои таъмини соҳаи саноат бо ашёи хом, таъмин намудани мардум бо ҷойи кор ва тақвияти иқтисодиёти мамлакат нақши муҳим дорад. бо фаро расидани фасли баҳор дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳру ноҳияҳои мамлакат кишти пунбадона оғоз гардид. аз ҷумла дар шаҳри конибодоми вилояти суғд дар рӯзҳои нахустини соли нави аҷдодӣ ки гарму офтобӣ буданд, кишоварзон бо рӯҳияи болида ба корҳои саҳроӣ шурӯъ намуда аввалин донаҳои чигитро кишт карданд. наврӯз дар фарҳанги миллати тоҷик ҳамеша рамзи рӯзи нав, оғози киштукор ва пайванди инсону табиат буда, бо фарорасии баҳор мардум донаи умед ба хок мепошад. кишоварзони шаҳри конибодом ба кишти чигит оғоз бахшида бо рӯҳияи болида ба корҳои саҳроӣ шурӯъ намуданд. аз ҷумла дар хоҷагии деҳқонӣ аҳмадҷони ҷамоати деҳоти кӯҳандиёр бо дуои неки пирони кор ва деҳқонони варзида ба кишти зироати асосии кишоварзон пахта шурӯъ карда шуд. дар ин хоҷагӣ деҳқонон бори нахуст дар майдони 17 гектар ба кишти зери плёнка оғоз намуданд ки ин усул ба коҳиши хароҷот ва афзоиши ҳосил мусоидат менамояд. ҳангоми истифодаи технологияи зери плёнка ҳосилнокӣ ба зиёда аз 50 сентнер аз ҳар гектар мерасад ки нисбат ба усули анъанавӣ бештар аст. афзалиятноки ин кишт аз чӣ бор аст? Якумш ин ки он ба мо имконат медиҳад ки мо муҳлати кишти пахтаро кӯтоҳ намоем. яъне дар шароити вилояти суғд мо метавонем аз ноҳияи Ашт, ноҳияи Канибодом аз 10 март бо ин усул кишт намоем. дар зери плёнка афзалият аз чӣ иборат аст? Якумш ин ки ҳарорати ҳаво нисбат ба кишти муқаррари 4-5 градус баланд, намнокӣ 5-6% зиёд, пухтарасии пахтаям то 12-15 рӯз пештар мешавад ва ин ба мо даст медиҳад ки мо
برای کشتی غله‌دانگاه تیرماهی شرایط مساعد فراهم آوریم. دوم افضلیت این کشت از آن عبارت است که با نظر داشته آن که کشت زیر پلانکا هست از یگانه کنی پخته‌زار ما دست میکشیم. سومش این که پخته‌زار حتما با علف‌های بیگانه پخش میگردد. از حساب استفاده بردن گربیسید، از استفاده بردن پلانکا ما میتوانیم پر از این عامل اگروتکنیکی دست کشیم. سومش میگه در کشتی مقرری ما کمش یک دو مرتبه نرم کنی پخته‌زار را گذارانیم. این اصول فقط ما آذوقه میدهیم، کمتر نرم میکنیم، دیگر با اصول مکانیزاسیون میرود، بنابراین مهنتی دستی هم کم میشد. در خواجگی‌های دهقانی و انفرادی ددبایف، ظفر، همرابایف و پختکار نیز کشتی پنبه‌دانه متشکلانه ادامه دارد. بنا به اطلاع اداره کشاورزی شهر، دهقانان با استفاده از باد و هوای مساعد تا به امروز در میدان زیاده از 60 گکتار کشتی پخته را انجام دادند. کشاورزان کانیبادام نیت دارند امسال در 5600 گکتار کشتی پنبه‌دانه گذرانیده حاصل خوب به دست دارند. با این مقصد اهل زحمت خواجگی‌های دهقانی هر پارچه زمین را ثمرناک استفاده برده تصمیم دارند کشتی زراعت از جمله پخته را در وقت معین شده به انجام رسانند. استفاده تکنولوژی‌های معاصر و اندیشیدن تدبیرهای ضروری باشد امکان می‌دهد که حاصلناکی پخته باز هم بهتر شده بخش کشاورزی رشد کند. با مقصدی در موسم آبیاری سریع تامین نمودن خواجگی‌های دهقانی و انفرادی با آبی پلیزی، کارمندان اداره بهداشت زمین و آبیاری شهر کولاب از شرایط مساعد استفاده برده با واسطه تکنیک‌های ساحوی نقشه تازه کردن زهبور و زهکش و تعمیر انشاءات آبرسانی را در سطح ضروری اجرا نمودند. از فعالیت کارمندان اداره مذکور همکارانمان گزارش می‌دهند. کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر کولاب برای با آبی پلیزی تامین نمودن زمین‌های کورم آبی و بهتر گردانیدن حالت ملیاراتیوی زمین‌ها هنوز از تیرماه سال 2024 و تازه کردن زهبور و زهکش و کانال‌های آبرسانی آغاز نموده بودند. یک قسم زهبور و زهکش‌ها سال‌های طولانی از مد نظر دور مانده با بلند گردیدن سطح آب‌های زیرزمینی مساعدت کردند. عین زمان با استفاده از تکنیک‌های ساحوی موافق نقشه چاره‌بینی‌های اداره بهداشت زمین در چند موضع تازه کردن همین گونه کانال و زهبور و زهکش‌ها ادامه دارند. طبق نقشه چاره‌بینی‌های تیرماه زمستانه امسال ما با نقشه گرفته بودیم که 12 کیلومتر زهبور و زهکش و 23 کیلومتر شبکه‌های آبشونده. عین زمان ما زیاده از 97% به انجام رساندیم و در این سمت کارها ادامه دارند. در این کار 3 عدد تکنیکا و مکانیزم کار کرده ایستادند. در شهر کولاب یک قسمی زمین‌های کورم با واسطه پایگاه‌های آبکشی با آبی پلیزی تامین کرده می‌شوند و خوشبختانه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان پایگاه‌های آبکشی تامین گردیده ایستادند. این تدبیر امکان فراهم می‌آورد که در سال 2025 حدود 400 گکتار زمین‌ها به گردش کشاورزی برگردانیده شوند و با آبی پلیزی تامین گردند. در پایگاه‌های آبکشی محرک و ناسازهای پراقتدار نصب گردیدند که خواجگیداران می‌توانند در موسم آبیاری با درخواست به آب پلیزی دسترسی پیدا نمایند. اینچنین پایگاه آبکشی جدان فرونز 1 با مقدار 10 عدد دستگاه آبکشی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی بهداشت زمین و برای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با نقشه گرفته بود. عین زمان 10 عدد دستگاه آبکشی نصب کرده و برای موسم آماده‌اند. متخصصان ساحه میگویند در حالت سری وقت تازه نمودن زهبور و زهکش‌ها و تعمیر انشاءات آبرسانی خواجگی‌ها با آب پلیزی تامین گردیده حالت ملیاراتیوی زمین‌ها بهتر و استحصال محصولات کشاورزی افزایش می‌یابد. شیرین جان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کولاب برای برنامه نوید. با فرا رسیدن فصل بهار در شهر ترسونزاده کارهای آبادانی و سبز و خرمگردانی اوج تازه پیدا کردند. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده با اشتراک کارمندان تشکیلات و کارخانه‌ها در حدود بیش از 1000 سانیتری محافظتی شهر بیش از 3500 بیخ نهال درختان همیشه سبز شنالیده شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان بختیار قادرزاده.
با مقصد سرسبز و خرم گردانیدن حدود شهر ترسونزاده با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها، جماعت‌های شهرک و دهات و جوانان در بیش‌ازور سانیتری محافظتی شهر بیش از 3,500 بیخ نهال درختان همیشه سبز شنانیده شد. چنانه که به مشاهده می رسید، فعالان در این معرکه نهال شینانی با یک حس بلند وطن دوستی اشتراک نموده درختان همیشه سبز را در موضع‌های به آنها تقسیم گردیده شینانیدند. طبق اطلاع مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده، اقدام مذکور در دایره تدبیرهای سازندگی و بنیادکارانه رهبریت عالی کشور راه اندازی شده. در نظر است که هر روز این تشبث در دیگر منطقه‌های شهر نیز بهر سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان گذرانیده شود. در مجموع تا امروز در موسم نهالشینانی سال جاری در حدود شهر ترسونزاده زیاده از 25,000 بیخ نهال درختان همیشه سبز و آرایشی و میوه‌دهنده شنانیده شدند. نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده ضمن معرکه نهالشینانی مسئولین را به وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سبز و خرمگردانی در حدود شهر دعوت نمودند. در این زمینه توجه مخصوص به انتخاب نوع‌های درخت و بوته‌ها با نظر داشت خصوصیت آرایشی‌شان در جماعت‌های شهرک و دهات شهر و رعایت قاعده‌های درست اگرتکنیکی در روند نهالشینانی روانه گردیده است. زیرا رعایت این قاعده ها اساس نشونمای خوبی من بعده درختان می باشد. نهال درختان سوزنبرگ که امروز در بیش‌ازور سانیتری محافظتی شهر ترسونزاده قامت افروختند، در آینده نزدیک به انبوه درختان سرسبز تبدیل یافته برای تازگی محیط زیست مساعدت خواهد نمود. با مقصد کاهش دادن پرتاب گازهای گلخانه‌ای، برقرار کردن حالت اکولوژی هوای اتمسفر، نگاه داشتن توازن استواری طبیعی و مطابق شدن با روندهای تغییریابی اقلیم، حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 را قبول نمود. در شهر اسفرای ولایتی سوخت با مقصد عملی نمودن بندهای برنامه نقشه مخصوص مورد عمل قرار گرفته است. جهتی در عمل تدبیر نمودن هدفهای برنامه دولتی کبودیزارکنی مملکت برای دوره تا سال 2040 در شهر اسفر نقشه مخصوص ترتیب داده شده. در اساس آن با مقصد نگاه داشتن وضع معتدل محیط زیست، بابت سبز خرمگردانی و تازه و آزاد نگاه داشتن کوچه و خیابانها تدبیرهای ضروری عملی کرده می شوند. اخیراً در این سمت با تشبث بخش حفظی محیط زیستی شهر باز یک اقدام نیک عملی گردیده در میدان 1 هکتار قطعه نهالخانه پرورشگاه بنیاد کرده شد. در قطعه زمین مذکور پرورش کوچیتی بیش از 11,000 بیخ نهالهای آرایشی و سایه افکن از جمله صنوبر، مژیورنیک، اکاسیا، تویا، کاتالپا به راه مانده شده است که من بعد برای سبززارکنی گلگشت و خیابانها، کوچه ها، موضع های نزد بینای اداره و مؤسسه ها استفاده کرده خواهند شد. امروز زیاده از 20,000 دانه کوچوتی نمونه‌آلون درختان آرایشی، صنوبر، مژیورنیک، اردچ، تویا، اکاسیا، اینچنین درختان آرایشی، پاولونیا و دیگر درختانی که برای کبودیزارکنی کشور ضرور است شناخته شده ایستاده است. ما کوشش به خیر می‌کنیم که در پرورشگاه مذکور کوچه‌ها و تخمی درختان آرایشی را پرورش نموده برای تامین نمودن شهر اسفر، کوچه‌های مرکزی، حدودهای شهر اسفر و جماعت‌های شهر دیرات برای سبزسالار و خرم نمودن با درختان آرایشی و سایه افکن تامین نموده. از جانب متخصصان ساحه معرکه نهالشینانی و کبودیزارکنی از چاره‌جویی‌های پرمنفعت و سری وقتی ارزیابی می‌گردد. این عمل یکی از راه‌های مهم حفظ محیط زیست و بهترسازی سطح زندگی انسان محسوب یافته. آن نه تنها زیبایی طبیعت را نگاه می‌دارد، بلکه به کاهش تأثیر منفی تغییریابی اقلیم، بهترسازی صفت هوا و حفظ گوناگونی بیولوژی نیز مساعدت می‌کند. از جانب دیگر شنامیدن نهال، نگاه و بین و پرورش آن چون عنعنه و سنت نیک پذیرفته شده کار ثواب و در این برابر عملی برای طبیعت فایده آور محسوب می شود. در شرایط تغییریابی اقلیم برای نگاه داشتن موازنت طبیعت شنامیدن درختان امر ضروری دانسته می شود.
ташкили маъракаҳои ободониву созандагӣ аз оинҳои неки ҷашни наврӯзи байналмилалӣ мебошад. Ҳамин аст ки дар ноҳияи Тоҷикобод сокинон ба ҳашари умумӣ баромада дастҷамъона дар ободонии роҳу пулҳо саҳмгузорӣ менамоянд. ҳамкорамон Фазлиддин Муҳадбеков мавзӯъро идома медиҳад. имрӯзҳо бо фаро расидан фасли зебои баҳор сокинони ноҳияи Тоҷикобод ба ҳашарҳои дастҷамъона баромада дар ободу зебо гардондани шаҳраку деҳот заҳмат мекашанд. сокинони ҷамоати деҳоти Лангари Шоҳ дар ин рӯзҳо баҳри таъмиру тармими роҳҳо ба ҳашари умумӣ баромада дастҷамъона дар ободонии роҳу пулҳо саҳмгузорӣ менамоянд. сокинон бо заҳмати дастҷамъона дар қисматҳои душворгузари роҳи байни деҳотро ки дар рӯзҳои боридани борон душворгузар мегарданд бо истифода аз сангу рег ҳамвор намуданд. корҳои ободониву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ва ҳашарҳои дастҷамъонаи сокинон ба ободу зебо гардондани ин гӯшаи дурдасту кӯҳистони кишвар мусоидат хоҳад намуд. аз сабаби боришоти буландан раҳрӯ ки ҳамаш берӯш dabдан бо таърихи ҳамин ҳашар саҷона мардум хати роҳро таъмир карда истодем. ана бо ният дорем ки ояндан бо ба ҳамин раҳҳои ҷамоат Лангаршоҳро ободу зебо кунем бо таърихи саҷона бо ҳама мардум халқ. баҳри сабзу хурам ва зебо гардондани роҳраву гулгаштҳо сокинони ҷамоат тасмим гирифтанд ки корҳои таъмиру барқароркуниро мунтазам ба роҳ монанд. тибқи нақшачорабинии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ҳашарҳои дастҷамъонаи сокинон рӯзҳои истироҳатӣ гузаронида шуда заҳмати сокинон ба ободу зебо гардондани ин гӯшаи дурдасту кӯҳистони кишвар мусоидат хоҳад намуд. ҷашни байналмилалии Наврӯз дар Тоҷикистон идома дорад. Таҷлили ин иди фархундапай дар сатҳи шаҳраку деҳот низ дар сатҳи баланд сурат мегирад. Бо ибтикори Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Восеъ ба муносибати ҷашни Наврӯз дар шаҳраку деҳоти ин ноҳия намоиши ҳунарҳои дастии ҳунармандони маҳаллӣ доир карда шуданд. дар ноҳияи Восеъ бо ибтикори Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҷашни мубораки Наврӯзро аъзоёни ин ҳизб дар сатҳи баланди омодагӣ истиқбол гирифтанд. иди эҳёи суннатҳои ниёгон сарсабзии табиатро Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳия аз шаҳраки Ҳулбуг бо намоиши ҳунарҳои дастии бонувони ҳунарманд оғоз бахшиданд. ба ин муносибат хони наврӯзии сокинони шаҳрак бо номгӯи таомҳои гуногуни миллӣ ороста гардида диққати иштирокчиёни ин чорабиниро ба худ ҷалб намуданд. иштирокчиёни ин ҳамоиши наврӯзӣ бо чеҳраҳои идона кӯшиш намуданд ки бахшида ба ин рӯзи муборак ҳунарҳои дастии хоси миллиро бо санъати баланд нишон диҳанд. дар ин ҳамоиш ҳамчунин бозиҳои миллӣ ва бо иштироки варзишгарони наврас рушди намудҳои гуногуни варзиш дар ноҳия дастовардҳои варзишгарон намоиш дода шуданд. ҳамин гуна чорабинии идона ба истиқболи Наврӯз бо шукргузорӣ аз тинҷую осоиштагии Тоҷикистони маҳбубамон дар шаҳраки Заҳматобод бо дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар намоиши ҳунарҳои дастии ҳунармандон доир карда шуд. дар ин чорабинӣ роҳбарияти Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Восеъ дар ҳамбастагӣ бо ҷамоати шаҳраки Заҳматобод аз намоиши сокинон бахшида ба Наврӯз дида намуда ба иштирокчиёни ҳамоиш миннатдории худро баён доштанд. ёдовар бояд гардид ки шаҳраки Заҳматобод соли гузашта номгузорӣ гардида шуғли сокинони ин минтақа зироаткорӣ, боғдорӣ ва чорводорӣ мебошад. аз ин рӯ қисми зиёди маҳсулотҳое ки дар хони наврӯзии онҳо пешниҳод гардидааст маҳсули меҳнати худи сокинон мебошанд. сокинони ин минтақа яке аз анъанаҳои мардумӣ саршӯёни гуларӯсро бо санъати баланд иҷро карданд. шаҳраки Заҳматобод дорои мактаби варзишӣ мебошад. дар ин муассисаи варзишӣ сексияҳои гуногуни варзишӣ фаъолият менамояд. дар қисмати расмии чорабиниҳои наврӯзӣ раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Восеъ ва раисони шаҳракҳо сокинонро ба иди Наврӯз табрик намуда ба ин муносибат беҳтарин кормандонро бо сипосномаҳо қадрдонӣ намуданд. қисми фарҳангии чорабиниҳо бо базму таронаҳои наврӯзӣ хотирмон ҷамъбаст гардиданд.
наврӯз ҷашни дӯстдоштанӣ ва писандидаи хосу ом аст. пиру барнои диёр бо фарорасидани баҳор ин ҷашни қадимаро бо урфу одатҳои хоси маҳалли хеш таҷлил мекунанд. дар баъзе аз маҳалҳои ҷумҳурӣ дар ин айём сокинон бо омода кардани таомҳои гуногуни миллӣ ва истеъмоли он наврӯзи фархундапайро истиқбол мегиранд. аммо дар баъзе аз маҳалҳои дигар шеру таронахонӣ, рақсу бозӣ, ташкили мусобиқаҳои гуногун маҳаки асосии ҷашни наврӯз қарор мегирад. дақиқан ҷашни наврӯз як асту тарзу усули пешвоз ва таҷлилаш дар ҳар минтақа гуногун. таваҷҷӯҳ мекунем ба гузориши омода намудаи ҳамкорони мо аз ноҳияи хуросони вилояти хатлон. наврӯз бешу нишони фарҳанги ҷаҳон, сад савту наво шодию ҳам иди калон, сад савту наво шодию ҳам иди калон, гулҳо пайи ҳам шукуфта дар кӯҳу ба даст. сокинони деҳотнишини ноҳияи хуросон наврӯзи оламафрӯзро ҳамин гуна бо шеру таронахонӣ таҷлил менамоянд. ҳамаи онҳо бо пӯшидани либосҳои хоси ин айём ба ҳусни худ зебогӣ зам карда, фасли зебои сол яъне баҳорро боз ҳам зеботару дилкаш нишон медиҳанд. суманак рамзи баҳору наврӯз аст. мо занон ҳамасола дар фасли баҳор барои пешвоз гирифтани наврӯз суманакпазӣ дорем. аслан дар рӯзҳои ид махсусан ҷашни наврӯз беҳтарин кадбонуҳо ҷамъ шуда бо ҳазлу шӯхиҳои намакини худ мегӯянду механданд ва таомҳои гуногунро омода карда пешкаши ҳамдигар мегардонанд. оши бурида ё худ тупа, далдаю сумалак аз маъмултарин таомҳое мебошад ки махсусан мардуми ин диёр баробари фарорасидани фасли баҳор зиёдтар омода мекунанд. чунин даф задану таронахонӣ ва рақсу бозӣ карданро занону гулдухтарони ноҳияи хуросон замоне анҷом медиҳанд ки аллакай таомҳои онҳо дохили дегу болои гулхан аст ва ё баръакс хӯрокҳои омодашаванда барои пухта расидан наздик омадааст. гоҳҳо ҳам онҳо аз кори зиёду давутози пухтупаз хаста шуда бо ин васила афсурдагии хешро рафт месозанд, чун рақсу бозӣ хушу хурсандӣ ба кас рӯҳу илҳом ва ҳаловат мебахшад. гулдухтарону писаронро ҳам фаромӯш намекунем, зеро ҳар яки онҳо дар таҷлили ин ҷашн ба худ вазифаи алоҳида доранд. масалан, насли калон хурдтаринҳоро ба тозаи озода кардани муҳити зист, хонаю дар нарм кардани бехи дарахтону оғози кишту кор ва пӯшидани либосҳои наву фароҳам овардани фазои идона дар хонаашон ҳидоят месозанд. хурдсолон ҳам дар навбати худ қарор намешинанд, ҳам ба кадбонуҳо кӯмак мерасонанд ва ҳам паси дилхушии худ шуда мерақсанду шерхонӣ мекунанд. ин амали онҳо ба таҷлили ҷашни наврӯз рангу таровати дигарро зам мекунад. дақиқан бо ҳамин шакл ҳама сокинони ноҳияи хуросон наврӯзи некпайро таҷлил менамоянду хушу хурсандӣ мекунанд. наврӯз ҷашни шодиву нишод ва оғози иқдомҳои наву созанда мебошад. он аз замонҳои қадим то имрӯз бо ғояҳои олии башардӯстона, дӯстиву ҳамкорӣ, созандагиву ободкорӣ, инсондӯстиву хайрхоҳӣ мардумро гирди ҳам меорад. ин иди ниёгон дар муассисаҳои томактабӣ низ дар сатҳи баланд ташкил гардида, кӯдакон бо расму оинҳои наврӯзӣ ва таърихи миллати хеш ошно мегарданд. ҳамкоронамон аз шаҳри хуҷанд мавзӯъро идома медиҳанд. тантанаҳои наврӯзӣ дар вилояти суғд бо баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ идома дорад. дар кӯдакистони наврӯзи истиқлоли шаҳри хуҷанд ба муносибати наврӯзи хуҷастапай барномаи идона доир шуд. насли хурдсол бо шукргузорӣ аз зебоиву неъматҳои табиат гирди ҳам омада бо шодиву сурур, дӯстиву рафоқат наврӯзи аҷамро ҷашн гирифтанд. дар айёми наврӯз табиат эҳё гашта инсон нерӯи нав мегирад, дилу андешаҳо ба ҳам меоянд. одамон амалҳои саховату накӯкорӣ ва хайру савобро ба ҷо оварда ба ҳамдигар шодиву сурур мебахшанд. бо дарки ин нукта кӯдакон ҳама шодон рақсиданду суруди бойчечак хонда дар даст гули зебои кӯчак
аз бӯи баҳор омадани фасли баҳор мужда расониданд. чун мушоҳида кардем, дар замири кӯдакон ҷавҳари некӣ, меҳрубонӣ, покизагӣ, созандагию бунёдкорӣ ҳувайдо буд. дар ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 25 шаҳри хуҷанд низ наврӯзи байналмилалӣ бо шодиву сурури кӯдакон таҷлил карда шуд. воқеан ҷашни наврӯз аз бузургтарин ҷашнҳои миллии мо маҳсуб ёфта, аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо ғояҳои олии башардӯстона, дӯстиву ҳамкорӣ, созандагиву ободкорӣ, инсондӯстиву хайрхоҳӣ мардумро гирди ҳам меорад. хусусан пас аз соҳибистиқлол гардидани кишвари азизамон, ҷашни наврӯз умри дубора касб карда, имрӯз дар саросари мамлакат ва берун аз он бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад. рӯҳии идонаи кӯдакон аз шукргузории ҳаёти тинҷиву осоишта, таъмини сулҳу субот дар кишвар ва пойдории истиқлоли давлатӣ баёнгар буд. ҳамчунин дар ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 4 шаҳри хуҷанд бахшида ба наврӯзи оламафрӯз чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. наврӯз дар асл ҷашни зиндагисоз аст. дар айёми наврӯз табиат эҳё шуда, маҳз бо ҳамин сабаб дар ҷону рӯҳи инсон ҳам умеди тоза ба зиндагӣ кардану эҷод намудан ва обод кардану зебоӣ офаридан дигарбора зинда мегардад. замин қабои сабз ба бар менамояд. марди деҳқон ба корҳои баҳорӣ оғоз мекунад, бо умеди нияти ба даст овардани ҳосили фаровон ва таъмин намудани баракати дастурхони мардум ба заминдона мепошад. шукӯҳу тантанаҳои наврӯзӣ гувоҳи он аст, ки давлат ва ҳукумати мамлакат ба рушди фарҳанги миллӣ ва эҳёи суннатҳои бостонӣ арҷ гузошта, барои пойдорӣ ва боз ҳам ғанӣ гардонидани онҳо пайваста иқдом менамояд. тантанаҳои наврӯзӣ дар дигар ташкилоту массаҳои вилояти Суғд бо шаҳомату таровати тоза ҷараён дорад. бо ташаббуси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар коллеҷи технологии шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҳифзи пиряхо ва соли байналмилалии ҳифзи пиряхо конференсияи илмӣ назариявӣ баргузор гардид. дар тадбири мазкур коршиносон оид ба ин ташаббуси Тоҷикистон ибрози андеша карданд. дар чорабинии илми назариявӣ бахшида ба соли байналмилалии ҳифзи пиряхо ки дар коллеҷи технологии шаҳри Душанбе доир гардид, аз ҷониби иштирокчиён маърузаву андешаҳои ҷолиб баён карда шуд. иброз гардид ки мушкилоти вобаста ба обшавии пиряхо ки ба тағйирёбии иқлим рабт дорад, имрӯз на танҳо барои кишвари мо, балки барои ҷомеаи ҷаҳонӣ актуалӣ аст. зеро дар баробари афзоиши аҳолии сайёраву рушди иқтисодиёт, обшавӣ бо сурати пиряхо оқибатҳои манфиро ба бор хоҳад овард. дар чунин вазъият коршиносон эълони соли байналмилалии ҳифзи пиряхоро тадбири саривақтӣ медонанд ва ин ташаббуси навбатии сарвари давлати тоҷиконро ғамхории дигар дар роҳи ҳифзи башарият ва иқлим эътироф карданд. иштирокчиён зимни баромади худ доир ба марҳилаҳои омӯзиши пиряхо, бахусус анҷом додани экспедитсия ба Антарктида, натиҷаҳои илмии ба дастомада, ҳамчунин дар амал татбиқ намудани донишҳои мавҷуда дар масъалаи ҳифзи пиряхо маълумоти муфиду ҷолиб пешниҳод карда, аз саҳми назарраси ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди баррасии масъалаи обу иқлим ва ҳифзи пиряхо дар сатҳи ҷаҳонӣ ёдовар шуданд. иброз гардид, ки Тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати ташаббускор, пешоҳанг ва таъсиргузор дар масъалаҳои марбут ба обу иқлим эътироф гардидааст. қабул гардидани қарори маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба эълони соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхо ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхо ин нуқтаро бори дигар тасдиқ намуд. зеро ҷомеаи ҷаҳонӣ хуб дарк мекунад, ки харобшавии минбаъдаи манбаъҳои оби ошомиданӣ дар сайёра метавонад аҳли башарро ба фалокатҳои зиёди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дучор намояд. бо ишора ба қабули ин қаднома тазаккур дода шуд, ки роҳбарият ва тамоми кормандону донишҷӯёни коллеҷи технологии шаҳри Душанбе ҷиҳати татбиқ ва муаррифии ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар соҳаи об пайваста талош менамоянд.
ҷамъияти саҳомии кушодаи Орион Бонк солҳои тӯлонӣ барои рушди ҷомеа ва иқтисодиёти кишварамон талош мекунад. Чанд соли охир ин бонк ҷамъоварии маблағи мавсими ҳаҷро бар дӯш дорад. масъулини Орион Бонк кӯшиш доранд ки тибқи рӯйхат маблағҳои довталабонро ба таври ғайринақдӣ қабул намоянд. дар мамлакат қабули довталабон барои сафари ҳаҷ дар соли 2025 идома дорад. довталабони сафари ҳаҷ тибқи рӯйхат маблағҳои худро ба таври ғайринақдӣ метавонанд тавассути филиалҳои ҷамъияти саҳомии кушодаи Орион Бонк пардохт кунанд. кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арзиши хизматрасониҳо барои мавсими ҳаҷи соли равонро 56800 сомонӣ муайян кардааст. сафарбарнамои довталабон ба ҳаҷ дар нимаи дуюми моҳи май дар назар дошта шудааст. имрӯзҳо довталабони сафари ҳаҷ ба филиалҳои Орион Банк омада маблағҳоро пардохт мекунанд. як чанд соли охир ҷамъоварии маблағи маросими ҳаҷ ба дӯши Орион Бонк вогузор карда шудааст ки тамоми сохторҳои бонк омода мебошанд ки ин хизматрасониро бо сифати баланд ба зоирин пешниҳод намоянд. сарбонк, филиал ва марказҳои хизматрасонии бонкӣ дар 32 шаҳру ноҳияҳои кишвар маблағи маросими ҳаҷ 2025ро ки 56800 сомониро ташкил медиҳад аз зоирин қабул намоянд. бояд гуфт ки тибқи тартиби муқаррар намудаи шоигарии Арабистони Саудӣ сафарбар намудани довталабон барои адои маносики ҳаҷ танҳо тавассути ниҳодҳои давлатӣ ваколатдори кишварҳои мусулмонишин амалӣ карда мешавад. ширкатҳои сайёҳии кишварҳои дигар наметавонанд дар ҳеҷ шароите барои ҳамватанони мо раводиди ҳаҷро дастрас намоянд. барои бароҳатии зоирин тамоми сохторҳои Орион Бонк берӯзи истироҳатӣ фаъолият менамоянд. ҳангоми пайдо шудани ҳама гуна саволҳо зоирин метавонанд ба рақами кӯтоҳи 2222 занг зада ба саволҳои худ посух гиранд. хотиррасон мешавем ки маблағи сафари ҳаҷ барои харидории билети ҳавопаймо, иҷораи меҳмонхона дар шаҳрҳои Макка ва Мадина, таъмини 3 вақт хӯрок дар давоми сафар ва барои адои маносики ҳаҷ истифода мешавад. мавсими шукуфтани дарахти сакура дар ҷопон таваҷҷуҳи сокинону сайёҳонро ба худ ҷалб мекунад. гулҳои зебои ин дарахт махсусан нуқтаҳои дилхушиву фароғатии